Kia kaua e ua te mahi whai ua. Koera te pepeha a tētahi umanga Māori e āwhinana I te hunga whakapū io tinana. He umanga Māori kātahi anō ka tūwhera ona tatau ki te hunga whakapakari tinana. Ko te whainga kia pai ai tā tātou hene ngaro, tā tātou tinana, kia pai ai ngā whakatipuranga kei te heke mai. He umana tiroake ki te tinana o te tangata, me pēhea te whakapakari, te whakaheke taumaha rānei, kia pai ai mona atu momo tākaro. He mea timata e tēnei uri o te whānau a panui me te whakatohea, ko tā rātau mahi, e whakarite hoki I nā kai o te wiki. I was trying to lose weight at the start of the year and got put on a meal plan, 6 meals a day, and 10 or so years ago I tried a muscle gain diet, and that was in January. I put the two together and came up with the concept. Kāore anō kia kotahi haora mai te tūwheratanga kua whai kaiutu. He kai tākaro whutuporo a Tyrone Lefau, ko ia tētahi o nā kai tākaro mo te kapa o Tāmaki Makaurau. Welcome to Muscle Plus. Just need to know a couple of things. Ko tāna hiahia kia pakari ake nā maihara, kia pai ai te tākaro whutuporo. I came to try to gain some weight and because I'm always busy and I couldn't make meals for the day and for tomorrow and dinner as well. So try to gain mass as well. I tua atu I te kai ka arotake hoki I nā mahi te whare whakapakari tinana. Work it, mate. Sing it All Blacks. Nō reira ko te akiaki a Darren Aiden kia whai mai nā Māori. We want to facilitate that sort of activity with the right diet, to keep people with enough energy to, get training or to partake in their sports. Kia tamatu ta maora. Kei te whakaaro tonu nā kai whakahaere o tēnei umana, mena me whai toa nō rātau ki etahi atu o nā taone o te whai tuanui o Tāmaki Makaurau. Rapara tā whai, te karere.